ام دخوازن و مجاری بنرخینی میوانا مهبه صوفیا علاقه شوی بمربه جبر کل شو ناویجی قایم هات تاین کرین هفسروکا شهرداریا سرتی و بمربه اوه و مجاری ام پیره نقاش بکن و مخیراتن برنامه ام و مخوجی لکنفرانسا ریوبرین خوجهین الامدینه کنفرانس افکتی براستی جی مجاره کی وسان هات ترکیه ده دروجف دیه جبرکو هلبجارتنی ناوری چه بون مجی خواست جواب پرسه ونجی لکنفرانس که گرینگن جبر کنفرانس جی لنهال آمده پکته او جدوه و از باورم دست پیکر بو دنگه ما وند گرینگلو بله دنگه بله ام بخیراتن برنامه ما قوات بجوره گلک خواست سرچاوا گریدای و مجاری ام دخوازن جواب بپرسن به تایبت لترکیه روژه و کی وسا هبو اف دروج بری اف هلبجارتنی نابوری کتن روژه و لی مجی اف مجاروسا گردست کو به تایبت گلک شارداری هاتنه دست سرکرین بریا قایمان به اپراسیون جدا گلک شاردارج ارکی هاتن درخستن چماش بوان شارداریان جی هلبجارتنه کی نابوری چه نبو دست به که ام بپرسن و چوا گردست اف مجار سریدا بوی نسبیه شرکتی دخوازن حالا لکه نویه از دیدی بکن گلک خبات شرکتی بکن بوی پرساوجی براسته افسا که گرینگه ما بوی بازار قایم هاتون آقیتر همان رباز بکار ناینن جبر خود زانون وان درا بکار ناکن یعنی کردستان چند قایمات سر دارن یعنی دن پارتی ده قایمن و استانبول دوی جهته نه یک دو سال بسته یه جهته یا سیزده شاردار قایمات سر وان دارن نکارن بوده بازه بکار بینه جبر کن دخوله دا چیزی به قانونی هست يعني في هاتفين كتير تجارتنا تجارتنا بكار كريه تشتغل درس خصية أما لديه زي كه دسلاتات لا بيجون بقانوني بحقوقي ده قانون تبذيره قايمة طابق السر بندران مثلا يعني هالسردار يعني سرداران اللي سردي سردار يعني هالسرداران سودة كتير لهمداري جان لهمداري سردارية دروي كقايم هاتنا غلطن مثلا بدري إرادة جلك إرادة بازار يكيان çünkü بدري إرادة جل ما حسبين دليل كي حوجنا كي يعني بجادنا كي بجاتين نوزاج بك بوتيه تقل بجاتين كي وترجيها فا دل بوري منكر أجي قريما بارجن حتى قدما بيشه بجاتين هات ودنا أجر أجمع هذا جسر قريما يعني همان سدنا ما سد من بفكرة ذلك دليل كي يعني أم تكي عجل نابي من بدر أبنائي كرن بقد بيكرن جي بحقوقية بساجي çünkü mesela evde mesela biri oraya bazı bukar bile seradariya disa ye bukar kiri bu kadar sevada. Bira Ez bakar dixwazim bütün. vê jî bipirsim Beni. herî zêde çima şaredariyên CHP û Dem Partiya rastîvan operasyonan hatin bi taybet hatin destgirtin. Yani yek iradeye kurda. Bir kere ki zaten didema Sayın Ahmet ise hemu şaradariyen Dem Partiya ve Yendezi hedefi ve berdevamiya hedefi yani hedefi Dem Parti'nin ve derin Kurdistan iradeye kurdan nasıl ki iradeye jine nasıl ki ben kudretleri her tarafı heye yek az irade de kabul ki ya bir iradeye kurdan ne fazla siyasi ve haberi verin ki derse ve hole de kabul ki ya bir cehete اساس خدا کردارا تر گریا اتفاق هست کردارا بکارانی دیگه اتفاق دادی انجام خود دست خود تر کیت یعنی ام بکارم بیشین البجار ردبری شهرداری ادا ردبری خاطر دا جهته ام بکارم بیشین ترکیه یکم درکه ابی صدام آوی چه بو صدام آوی ابو کو لکردارا هنگ بازاران اتفاق پیکانی انجام اتفاق دادی ترکیبنا پیکانی دستلاتان ترکیه ناف یعنی آکیفه نافذه از اراده کرده دست به هونیم
yani bekçi ve blavza cehette de yani yeki de be eğer kurdara tebrik eder tebrik eder bize tevger era من tek de sabunla ki meze erişi biçimde her avaylıha desteki erişi ser şaradariya ki cehette hinek kayyuma ve hinek erke dur kutsun hinek hatın girsin hinek biraya gefa tehdida sakine ki istifa diker tedbiwan bibe gerek enzamı neyse bu ne gerek şu gerek ki ketine nav süreciya da ankette bana ve gef bu ara rehberi ve bukatine şafa bir tevlis de kedidin yani ersin edeci bir savada sapın bir de evde hediyete bibinin bu yani tu değdirsin yani Türk erkeği dursun tıp ve bloglar Allah hazırlığı verir او يقرا تربيه كده وان يعني در قبل وان جل داخلي سيستم بده بله راسي داخلي سيستم بده زبر تو هناك يعني هند سردار الجهاتي تركي سردار الجهاتي بولا فاطمه كي سيستم هما سيستم يعني ذهنيتها بقولي ما ذهنيتها جهاتي يا عاطفه الجهات جرك لا دوزانا از دخوازم ویجی بپرسم سيستم بده بله لترکیه به تایبەت yani ev niha rêjeya ku derdkeve pêş yani ne hindike di nav nûçeya me grafîk de jî hebû li herêma 17 milyon hilbijêran ev operasyon pê hatin 17 milyon hilbijêr çûne ser sindoqan bi taybet jî 8 milyon zêdetir însan ha îradeya wan ya ku wan hilbijartiye ne li ser kar e hatine guhartin mijarekî wisa heye divê mijarê de bi rastî jî îradeya gel ya ku diçe ser sindoqê naynasîn li Tirkiye rewşekî wisa derkev pêş. Nail olsun tabii. Elbette nail olsun. Şeylere. Yani gelmiyor düzenle biliyor ko ya. Bütün ser sandık raya kadı partinin, özengi kadı partinin üstüme hekedim aha çok kayım ortamını yani erke durdu şey. Şunavi ve bazı bu partini yani biraya yapa او سرداری در مجلس دا بکره وزارتنه او سرداری بکره دست AKP دا مثلا همو اول کو از سرداری بکره دست AKP دا همو مثلا اول yani gel براسي بإرادة سيخصن بدري ناوي بناوي ديمقراطية دا aslında zulmeke mazur çekilir. Çünkü hilbijartın isterler ve demokrasiye çekilir. Bir de ku en valataki demokrasiye bu kartın bir en hilbijartına dikin yani herkes bu kadar denge kabide ki bu kadar denge kabide ama hem bu hilbijartına da gerekçe bazen de fresh çekilir. مثلا Kürdistan'da lihatı hilbijartın seyirti 7000 asker ve polis oni bu ve deriz. Bu denge kabı kaldığını deriyor hilbijartını. Bəli. Evleri bazaki ahlakiye, bizi ahlakiye resmileri yani gel bir kabil partiye kadar ki yani ev reisi kabul nekir ev yani berezi kabul nekir denge kalı danwa hepsi kapsaz bir serdik hele biliyorsun rastı ve deri kastı bu yani ve diyar bu ve serdik edin ama bu ki bizim Bilgisayarın eki çok derbaskın seyirti. Ama küçükken nahan bir şey kayım alındı. Geldi de yani eğer o kadar emniyetin denge kaçı bu karnıyla eğer olsa yani dedim nabe demokrasiye de zulme bir ki ev zulümle kabul edin. Elbette ve rojeki dünya zulme kadar bıfatsa. Çünkü zulüm ille yani seri zulüm paradıklar. Bunlar gelmedi yani eski dönemin bajareki demin hayli sayılır. Bəli. Şimdi bari beziyorlar. Sıcakına ki demokrat destekleri birey bazı hakkı herkese hakkı kadar bakıyor. Ne olsa iyi cihete göre hani mesela hemin AKP desteklari yapar dondar biter.